kumza tam tak chung chu mi tam takin Middle East a Isu Krista rin na tak tak hi a thlen thei an ring ngai lo nima sela tuna hian politics indona le ramri yin adan thei mi lo thil danglam tak a thleng indona kara mi engmo zatin thil thei lowa kan ngai kha an mu chho mek ta an thil mu chu a eng em ema an mingin ala ko zui he hi thon thu phuat chop emo thu thang leng vel satlia anilo he chanchin hi chungko tam tak khotlang pumpui zan khathil thuwa in thlak danglam na ani pon war vaccine an mu manga ain lar meu chuan engtin nge anom tak le tuna chuan Gaza le Iran baka mitam tak an thinlunga ton hriat danglam tak an nei an hnol phal to lo chungchang hi kan bi chiang don ani Gaza mun lai liber indona in a hual vel kara report danglam tak mai hriat ania mi zan hi chuang hun har sa tak tok mek te chu lo pen chuakin an thil ton an soi chuaka mak tak main an thil ton chu alawin ang vek le ngal mimal tin chuan Isu Krista chu an hne na ain lar thu an soya an mita an mu mai baka mumang thleng poin an mutel ani taisir saada Yasser Arafat chanpui tu lo ni to thin tuna Isu Krista zui tu ni to chuan athil ton chu CBN News nena ashil ani saada hian asoi dan chuan Gazan mi chanchin tha po la shelo le Christian na po la mek hriat ngai lo te hian rin lo deuh main mi pakhat an mu chu ainan vek thu an soi hloma an zawai chuan mun khata kal khomin anin hnem tona lim takin hunan manga Isu Krista Yesu ani lo pon Isa al Masih chu an hne na akal thu an soi hlom ani zol nei tam tak an hriat to te an hne na an la kal ngai lo thu an soi bok nima sela thina hnea thole Messi ero an mutlat thung ani sada chuan he hi Gaza harna thleng bul in tran na chau ani aring tiang hian soi chun zomin chiat na sang sang thleng ma se lalpan ami te akai har mek ani mitam takin thlan tur an zong thina be seina an mamo chu Isu Krista an muani tin sada chuan soi tuna an thil mu robui takle Bible in Isu Krista robui na soi hi ain mil chi bok thupuan bung khat chang sombalia asam chu samul war tak ang vur ang maya varania ami chu me al angani tin ain ziaka Gaza mi te lungai takin tuna an thil mu hi Johanan kumsang hi don yamta alo chin che to ne na ainang hi thil thleng pal anilo Gaza testimony sang sang ten ngai ven aloin aro pui viu lai hian Iran chanchin phei hi chu aro pui le zual nge yang kumtam vak lo liam ta chang khan Iran hi researcher tam takin underground char santi khovela thangchak ber angin an soi ani kongkhar tam tak phena hian aruka in mu khom na an nei thin Iranian sang tam tak ten Isu Krista rin na an nei chho mek zela an mu manga te in larna an mu chho tak nuin heng chin chiana te hi thup ani lova khovel pum hriata ponzar zel ani te rana changa thaler khotam tak thlengin Isa al-Masih Isu Krista chu thomnowar vek hachungin ain lana chanchin sang sang hriat thei zinga pakhat mitam tak ngai ven lo em chu tharum tho tu pol zinga an ho tu pa ber lo ni to thin chanchin hi ania anun pumpui chu midang te huat na le dodal nein akhata mase zan khat chu mumang aneya amumanga chuan papakhat thomnowar vek ha chu muwa isuan amumanga chuan Isua Nazareth mi kani kema chau hi pathian hnen thlen theina kong kani ti hin asoya paro thap ve tak mai chu
akhur na sa tamaya mi tam tak chung cho le tui a e in theilova ma se nuwa chingchin atlom ta a Iso Krista nena anun ahlanta ani. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And he said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. He in thak dang lam na hi a thleng chak khop maya thinrim na tangin mangai na indo boy na tangin rem na le muan na a he pa hi testimony ro pui tak pathian khongai na le mangai na in mi tu ma a in kan lo sia ti chiang tu ani tarsa khuami sola chanchin nen khan ai nang view o me ani po khan Iso Krista namaska konga aton ma khan Kaushan ado chen ani kha tir ko de thil ti bungkua chang thuma changa changlia khan tiang hian ain zia ka Damaska pana kalayin athen don ruaya thok le khata wana changin eng avelin alo eng ta phuta leya athuwa o shia sola enga tinge miti du da arontia emi chungchang chang ringot po hian an chanchin ain an zia kan she thiam ka ring Isuan kumzabi masabera athil ti kha tun thleng hian Gaza po alati chun zom reng Gaza Iran le khovel pum huwa pa po inlarna an mu reng a hian isu chu thomnovar vek ein bel thina enge chan ni tang le muslima chuan rongwar hi thiang hlim na entir na hania an tong trai lai le ram thiang hlim an tloin thomnovar anin bel vek chen hetiang zong hian isuan an ria thiam sa mangin ain larta ane Gaza le Iran a hian mi puide chuan an thomno chau nilovin Iso Krista ompuina an changa a o chu mangai na o ani baka thune na akeng telbok ami chu mei al ang mai ani lain muan na akeng tel thobok mitam tak chuan a mingin an ko chen ti an soya mi mal takin a re chiang ti anem nge chiang hle he thil ro pui tak an ton hian an nun a thlak dang lam hi thil mak ani lo ni masela he har thar na le sakho in le na hian man anei thung Gaza hian Muslim makta duai ni le point nia Christian sangkhat zau an oma tam tak chu ril ruha takin an nung ani Irana ve thung ring tu thar ten an chung kwa an hna le an zalen na te an chan thung mase heti chung hian malam an lapan zel Iso Krista an rin na atu cheve mai lo an pung deuh zo gani Irana underground church chu me al ang main alien tula boina le harsat na sang omma sela Gaza chuan aruka immu khom na anlane chun zom zela ring tu te chu mitui tlak na kara po anin fui thar zel ane Muslims are turning to Christ in large numbers across the Middle East, according to the Christian Post. The report says Muslims are turning to Jesus Christ and are viewing Christianity as, quote, the religion of freedom and amid persecution in their country. An Sudanin Gaza le Iran pumpuya tuna hian Christian magtaduai khat chuang an omto ani Muslim sakhua an rin na an hlo wang nilovin Iso Krista an thil zon chu an hmu wang zok ani an she omtor hi arap thlang view na in an hlim na po aro pui khop mai an testimony mitlem te ma chawan soi thin kha tuna chuan khovel pum ngai ven anita report hi Iran le Gaza chau nilovin Iraq Afghanistan North Africa le Europe ram sang changpoin ria chauzel anita Arab thalera changa London ko thler thlengin Muslim te hian until ton chu angai vek ni in an soi ani Nizar Sahin Light for the Nation host tu chuan chiang takin soya Muslim khovela tuna thil thleng me khi tun ma in ala thlengai lo shim ate until mu te an ponzar nuin chung ko tam tak chu Christiana anin pe a
imams ni thin te kha tuna chuan pastor ani to engwangin nge tuna hian kan ti chuan mathai bung somni pali chang som pali a khan tiang hian ain ziaka ram chanchin tha hi namzong zong riat turin khovel pumpuya shil anianga chumi zo a chuan top na chu alo thleng don ani tiin ain ziak ani emi chang ringot po hian hun mora kan ding towa hun top anai to ti chu chiang takin kan se thiam ome mun thim bera eng chu a eng chiang bera be seina om to lo na hmuna isu ngei chu ain lara khovel ne na alanunga ama lampan turin al som rengani ti atar lan na ane Iran le Gaza testimony te chanchin ro pui tak ane Iran le Gaza testimony te hi chanchin ro pui tak ane ringot lova pathianin khovel muntin kiltina na ala thokrang ani ti alantir na ani telbok Gaza ko thler bomin ati chiat vek Iran le hnuaya in khom na biak ina te isu chuan pathian fapani ti ain shetir zel ane mitam tak lau thong thabara omchin te kha tuna chuan thlamuang takin anom to raldo thin kha isu hnung zui tu ani to a khotlang lau thong taka omchin khan waisen na charin be seina thar an nei le ta hi har thar na chau nilovin khovel historya pathianin ami te aseng khom na ropui ber bolin tran na ani thei ani ole hemi chungchanga hian enge ngai dan ine vele comment section lama milo share tir ve do nia tuntuma dan chuan khani zong kha ani ye